Mzee wa Igembe Status Muriithi mutiria netete na mbere kumeneria utungire wa thirikari ya kaunti ya Meru kumania na buria akari maturene bethirite bagita na mbere kunyamaru ithina ya barabara na kwithira nende kukirikana ati kwina mubango ya MTF yu maturene na moroto yo bwithia barabara inkulukina urete governor Kawiro tia wiki ampatho tia kina MCAs kire akari maturene na nkulukina batire kuritango yekia mutongeria na kuringana na wirane bo kiebo nende ne bo na uguni kire mwingi Kelvin Kimathi na utowachio Honde akari maturene betite na mbere na kunyamaru ithine kuthuka kwa barabara kathomba maturene MC wa Igembe Status Muriithi mutirie netite na mbere Bruna Kolo tangava na Meru Faith Kawira Mwangaza ni untu ba kuangaga mibango yo ya MCs bambunge ya kaunti ya Meru ya kuthondeka barabara yinturene iria tindikirite buru mubango no yothondeki barabara yo MTF mubango yura yutakinyila maturene buru ira sieto siria isi yukintukita MTF ituko tukira antu bakona MTF antu bakona nyumu weta kitaka mechanical transport fund arambia cia county ikuthanu antu actually ingutinya ndibunya ne kokasi ngavana zimwe bathari tutenda ko ibyo ndo batumite Meru yomba kutheria mantu ndi sana ko njira cia Meru county MTF ituko ndaba kunula metho yonto twaitu kuranda tobera njira irambire kunyo kuma January kuthira that February besi iri serwe million ira 734 million chegwenya njira ndenda bura wananchi bola sana tutubura Meru ina thina tukithona cha tukurwa muntu bunkwenda kuo na MTF njira chondo cina thina twenda ko monta drink by drink tumbe kwa at least Meru yosaindika non to Meru rais yu antu betu lakini murungu embere utebutege ya murungu tu athe ntuko Meru yombo faindika na mantu yeta boya kulugika bamburi akinyilia kumania bure ya boya MCs bakuringikana ne baikujira Kenyamara kiki na akari nturene iyo ndiria baba ikirite mawira ne kathomba yo baguna na mirandi ya barabara inje bakithurwa buru no kwethe kwe muntu mbuo kuona njira itinga kiatage launch waru are kethe ontu wondie mbe kuruto auke kikaendo mitungo kika launch warengi kikaendo kungi MTF ni launch rwe na ito kumembera well MCAs bara elected bara mbogo da besa indian gavana yebara kwa angeba kwa tanda gavana ni MCAs bana I think they are 4 ande ki MCA bara 41 utumba ku attend MTF no ndo bate kwa tanda we no re yako endia mwe korona mwene bakatheta mwana ate asirio uketha bona difference na Muriithi kana bona difference na Murio Gibrichia kana bona difference na Murogo Shogirunari kana bona difference na onge wacha kumiza mtu huko maana pia akona right ya kudharu kubudon development so reka upumbaza antu weberanga butu watanaira teka bo watanaira myate katonda tutukana kwatana kana turana tuwana ngana turira antu kwe mantu yeta sawa Luki Muriithi nemero kontu dai tu musimu kana tu process na tu ani budget making process atutenge tukuma dai tu ndo kuluki budget ita wa itemized budget in budget re kwandenda kure manjira yumeta kwa karemi mwanka kwa Kimathi te kure manjira odari kede skuriti ne asbisi ndi anto bandage dirasbi kede an indrasa ita kianto bandage indrasa ira na mantu yonda na kuko pesira kadano for example kadano executive ngedano MCA na ngedano kidane officine tumbo fuatile tu MCAs no tutone Meru county bia semero ni kuinyangwa Weru TV kuma buri mbita wa Kelvin Kimathi.